жылы көтердім, 14 тапқыр тапқыр. Ауыр болды ма, нешегірек? Жоқ, ауыр болмады. Техникасын білсең, жеңілгені. Сен техникасына қоян үйрендің, кім үйретті сені? Неше яштан шұғыллана башлаған едің? Мен 14 яштан шұғыллана башлаған едім. Мені Вагиз Виньяста Азим Мухаммадович менің тренерім. Егіт кішіге кіш керек, çünkü dünyada indigine haller kelip çıkmazqa var. Для обратно счет 5-4-3-2. 1 старт. Bir. İki. Sana kadar bununla kınalar 3 tapkır. 3. Taş yok sayı 3 tapkır altına. Yavaş havası. 1. Allah Yine. Murazay ауылында тудым. Қазіргі уақытта Шаллы шәһәрінде yaşayмын. Міне мен өзім Murazay ауылы үшін қайттым бүгінгі ярышқа. Бұл Спартакиада 2 түр ярышына ярыштым. Бірінші шаңғыда болды міне. Екіншісін шорт-тректе сарайында. Спорт мен үшін сәламәтлік, әрбір шәкірау сәламәтлік. Йөргән шаңғыда, түрде ярышларда. Мен бүгін өзімнің туған жер Сауыл үшін шығыш жасадым. Алдағыларда әкебір күн бек өтір болды. Аллаға шүкір бек яшағына шығыш жасадық. Енді алдағыларда да шулай матур етіп қатнашып ясын. Көбірек ешлер көбірек тартылсын бұл спортқа. Шоңғы енді ол харакетте бәрекет. Шуңа сәлемет болыңыз барыңызда. Барыңызға да физкультураны, спортны яратып ешерге тілеймін. Жерлігінде спортқа бек зор игътибар берелер деп әйтер едім. Бұл енді біздің мектептен алып бек зор нашы районда өткен шараларда да оларның нендегіне ярыштырып болмасын, мектеп оқушыларының бір қашанда призлы орынсыз қойғаннары жоқ. Һәм енді олар менә шушы бүгінгі күнде де менә шушында жиылып төшкән үлкен абый апаларының дәвамчылары булып тора. Без бүген дә тулы бер команда булып жиылып төштек. Призлы урыннарыбыз да бар. Призлы булмаганнары да унлык ішінде барысы да дип әйтергә була. Һәм киштән менә шу спорт инде безнең кайда шагыла. Киштән урамга чыксак, безнең чаңгы шуучыларыбыз, скандинавский ходьба белән йөрүчеләребез җитәрлек. Бу бәләкиләрдә, зурларда, өлкән пенсия яшендәге абый апаларыбыз да һәр барчасы да спортка битараф түгел. Һәм инде менә шушы нәтиҗәләрдә ул шагыла. Biz indi гадәттә җирлектәге булган егетләрне, кызларны гына тупларга тырышабыз. Мондый ярышларга безнең республика ярышларына йөргән егет кызларыбыз бар. Бик зур поддержка ясыйлар һәм чакырган вакытта
ризалар, сүйініп риза болалар, һәм бергәләшеп катнашып кайтабыз бу ярышларга. Бүгенге ярышларга да без үзебездә җирлектә булган егет-кызларны туплап килдек. Бигрәк тә мин аларга рәхмәтле. Беренче дәшүдән үк барабыз дип торалар. Минем инде яңа кырмаш егетләре бигрәк тә поддержка ясыйлар монда ярышларда. Закирьянов белән Адиев, инде башкаларын да әйтеп үтәм. Яңа кырмаш кызы конкурста ярышка килде. Берничә инде призовой урынга чыкмасак та, берничә призлы урын булыр дип өметләнеп торабыз. Ярышларда яхшы кәеф белән катнаштылар. Барысы да шатлар. Dördüncü Orazay şehrindeki Oğulbaşı'na kapandı. Parması 3. orunda. İkinci orunda Şamparağımız Kuşu şehrindeki kapandı. Parması 2. orunda. Hem birinci orunda Şamparağımız Yıllarımızdan Oğuz'un bölümüne sertifikat gрамота, кубок bilan sразу. Üçüncü orada biz Hindistonga chaqiramiz qatnashishni. Birinchi san'at maktabi direktorlar Hindistonda qatnashib Hindistonda Qozog'iston. Yaşandırabilen shug'ullaymiz. Ham birinchi orada bularga sport maktabi komandasi. Şolay bizni yigitlarimiz Актанаш районының спорт мектебі районында оздырылушы спартакиада катнашты. Һәм инде без бүген елдагыча дип әйтергә кирәк инде 10нчы тапкыр рәттән кубокны гына яулап алдык. Бу инде безнең коллективыбызның зур җиңүе дип әйтергә кирәк. Шушында эшләгән тренерлар, техник хезмәткәрләр бергә торып тупланып, команда төзеп, без төрле спорт төрләрендә катнаштык һәм шактый гына призлы урыннар яуладык. Һәм шушы призлы урыннар яулап, команда защитында инде без быелгысы елда да беренче булдык. Инде соңгы вакытта инде менә бик саглыгына призлар белән безне район җитәкчелеге ымсындыра башлады. Инде быелгысы елда да шулай безгә сертификат тапшырылды. Шушы әлеге кубок тапшырылды. Һәм инде грамоталар белән безнең учреждение билгеләп үтелде. Üçüncü uğraşan bölümlerine Seyirme komandası. Aydan Akbaş Pazartısı'nda Hindistan'a. İkinci uğrunda Peşinev kampanya komandası Pazartısı'nda yürürler. Yaşlı. Hem birinci uğrunda Hakimiye
Bizning Şiratdagi qishki sport turlari bo'yicha rayon Spartakiyadasi tugallandi. 1200 kishi qatnashdi. Butun Mag'arib uyushmalari, uyushma предприятиялар, yerliklar 100% qatnashdilar. Biz bek sevinamiz buning uchun, chunki yildan xalqaro sportga tortilgandan tortila bora. Allah bersa kelajakda tag'ila ko'proq bo'lar deb hisoblaymiz. Kishi salomat bo'lsa shol harakatlanishga tez, fiskal transport bilan shug'ullanishga tez. Shulay bo'lgach, bizning rayon xalqi kelajakda salomat bo'lacak, haybat yashayacak, ham xizmatda da shug'ullanacak deb men uchun bundan ishonib qolaman. Butun yigitlarni rayon boshlig'i tomonidan, boshqarma komiteti tomonidan tabrik etaman.